Ramkulh SAC Minister Polchu Minister in Hakha khuachunga ani thial Chinram a SAC Niriam Pakmi Minister Polchu an ton nak Minister in ahim lautin an ngam tilo cha Hakha khuachung chin usi sang tai kulung a an thial tia thai ase April nalai ni a Minister Pawl nak in zungkai an itho liaw a CDF Hakha ni anrakka na nu in atu bantukin ani thial hi asi tia tol chungmi sin in thai ase tai kulung kwara chu kumthong ni la kumsha liaw a Minister Pawl anrak nak ase Minister Pawl in anlim nu a chawza rentom boy Pawl anrak chana tai kulung a ummi zungren tuan polchu Myanmar Economic Bank mai tlakro in dot thumle pengkom zung hulai a ummi kwata a an thial tarna tia thai ase April ne kulani thum a SAC helicopter pakhat chu Hakha a arak phani April na lai ni liaw im ha apu mi polchu akalpin ha tia thai ase CDF Hakha ni April nalai ni a SAC Minister Pawl moto drong in andau na ahin Social Affair Minister le Minister of Economy tel in minung paruk ma ampu tia thai ase